Malala Maria ho e ki mo lele e tonga kotope, taltali lele ki montolu ki he howan, ki he ongongo e leitio me televisione tonga ki he whiawhini. I he wakai ki ngahi tal noa lalahi o e aho, whahua tu i he aho ni he whamau angatangi he ka whafonga lao o i he ka whafonga ki whalealea ni whahala ia i whamau angai kon ki mua e tauni, e nau ngahi whamatala me matu unga ki he uhinga e nau tangi. Le ko te hewa aseoloki ai pule angai ngahi mau me wesia me waifunua wawau, hiri a Honolulu i e mofui ke ane whiawhi. Pe a tanu pou he tala whikaulahi anu sila ki tonga ni e whale tuku anga whaito o ai potunga e moui. E toi ai bime ngahi yongongo ke he ana yangi whaataha me wakai ki he whamumitaha me he mala e o sipoti pe he ki he whakamatala ea. Ka koe wakai ini ki whakai ki me kautaha ai Pacific Timber and Hardware. Na e whahua tu i e ahoni he whamau angatangi he ka whafonga lauin i he ka whafonga whalealea ne hopu he whamau angalahi i he konki mua e tauni e nau ngahi whamatala me makatu unga ki he uhinga e nau tangi. Koe whakaiki mo senoli tātu i vai. Na e lawa lelei i he ahoni hono whakahua tu ai uhinga o e tangi kau whafofonga e ni ihi, kau kei a se misisika. Ko hiri eni ahono whakaata e whafofunga kakai o tonga tāpua to ke tā uhila mwelang whasi me he tukua ki ne tukua ki a ki. Nei lawa lelei ai pē mohono whakahua tu e ngai whamatala ki he tangi whafofunga kakai o tonga tāpua aia ni whafofunga ia i he taha kau whakamau mālolo me i tuapuri anga ko Tom Winston. Ika i ngata ini o whakahua tu me malangatangi ai whafofunga kakai o tonga tāpua no he ene whafofunga pē ko so sifa tu uta whaiva. Nei kai ngata pe i hono tuku atu e ni ihi koe ni e ngahi matu unga e nau tangi, kana e toe tuku atu foki e he tawhaaki e taha e nau ngahi whakamatala whawhipaki ki e ngahi matu unga o e tangi. Kono whakahu atu e kau whafofonga lao ko e ni e ngahi matu unga e nau tangi, o whate whito pea me he hopo na e whakahoko. Aia ne kau i he ngahi matu unga ai pehe na i kai ha ngahi whamo oni whe unga mo pau ki e ngahi tukua ki i ko e ni. Kai kehene lahi pēa ngai whamatala kehene o hake i he whamau angatangi, ka kohono tuku ata ngongo ko e nine te eki kea uia ki he tangi ai whafofunga kakai o tonga tapwhitu, sione stenge star saulala. Kai kehe koe whakaikiki o i ngahi hopo tangi ko e ni, e tuku atuia i he ngongo ko ia e leiti o tonga i he taimi whitu pongpongi a pongpongi. Mai o ngonga leiti o me televison tonga, ko Snolita tu i vai. Kua le ko te hewa aseoloki ai pule angaha ngahi mau me he waifunua wawau, hiri a Honolulu i e he mofuike ane pō o whafofua ki he taimi toi minite wa wha ki he tahataha. Ko Senolita tu i vai ai pē me whakaikiki o talanoa ko ia. I he whakaeke ai o ngonga le te o tonga mo sioloki le ole o e pule anga reni vai mo unga. Na ne pehe koe mofuike ko e ni, na e hoko ia i he tawhaaki whakahahake tonga hahake o wawau. I he whakamatala kua tuku mai me he wakaimatangi a tonga, na e whiunga mālohe mofuike mo 5.5 i he loloto na i kilomita e hongo fulu o ofi atu ki he ki motu ko taunga. Na e whakamala ala vai mo unga o ku mahino me he ngahi lipoti kua tuku mai me he vai whanua wawau, na e ngalululahi e mofuike o whatatau ki he wauhonga e mofuike, koe uhi he nei fuma maha e tahi. Na e maupe lipoti ane po koe apipe, na nau pehe e nau toluia, na e aina e tō e nau screen TV ki lalo, ma whahe pe ngai. Na pehe he tō tahe na e kapau koe, anga koe ni whafuafua, kapau koe malo hitaha hongo fulu ki he taha. Koe malo hitaha na ni whakaango e ia na au ki hongo fulu, ai koe whafuafua atu, na malo hi apito e ngalulu ai mofuike i wama. I he taim tatau o ku me ki he kilomita e ono ki he fitu. Pea mihi subduction zone, pea koe whitu kou whitaula ki ai ongo pereti whakatatau ki he anga koe for i location koe nai maa. Ka koe mahino pea koe whitu koe ni nai tō ai, o ku ai e fault. Mahino koe whitu uia nai tō ai for i mofuke. I he whakahihifo o e subduction zone, pea koe whitu e kou whitaula ki anga ia. O e ongo pereti koe o e Pasifiki pea mo e pereti Australia. E lava pia ke he makatu unga i he mama o e for station ko kunere koti
pe ko me afo mo fu ke kune rekoti he u fitu ke ko hi ko travel ko I waves o ku ke pa e fitu e o te o ki va nge depende be e structure ko ia ko ia ko no moni ko fa matala ko ma o ia na e ngo ia e va ko ma fu ke la na ngo e tu pe ko ai mo fuike. Te whamala ala vai o mounga, neongo o ikai ke whakatupu ha piau kula me he mo fuike ane po, ka o i ai whenga maalie, i he tō o lunga ai mo fuike i he kilomita e taha ki he kilomita a hongo fulu, pe malawa pe ke whakatupu ai ha piau kula. E malawa ia ke ne whakatupunga e piau kula, ka e o lahi mo umakatuunga ke heia. Hange ko whamatala, o ku kawai, ka pau koe foi mo fuike o ku tope o lunga e kawe kilomita 5 kilomita hango fuluia ke ne whakatupunga ai hamo fuike pea koe feitu koe e lava ke hoko ai ha pea kula ka pau koe whakatupunga e he movement koe ai ngo pereti ka very shallow tene lava ia ke ne hanga o crack pe ku ne hanga whakatupunga ha feto aki pe ko ange ko fomatala ko ma fahi a kristahi feto aki kristahi ke ni whakatupunga ha fo pea ai o pula he nga hi me ka ko fitari no ko fe I tene malawa ke ne nga whakatupunga ha pea ko ka depende be geological setting o structure ko o foi feito o to ai mo fuike. Nei tuku mai ai pe e vai o mounga ai tapo me whale I ke kakai o whanua ai mo ui ma teu. Ka hui o kukau e mo fuike I he whatamak whai nā tula I kai ke lava o tala ki mu a pea hoko, ka uhi o ku hoko whakatupa ke pe ia, pa e malawa pe ki hoko ha pea kula I ha taimi no I he hili ai mo fuike. Mahina foki ki hongonga le te otonga, hiri ai hoko koia ai mo fuike nei lahi ngai whetu utaki mai ki he whaleni, ki whamala ala atu ai tu unga o iai a vavau, I he mahino nei toko lahi kakai nei te teki mo putu uko ia I he mālohi ko ia mo fuike I he wahe whanua vavau. Pehe si o loki le aloi apure anga kato iai ha mo fuike I hoko I he kahao, o ku whapotopoto ange ki whetukutuku lewa I he wawetaha ki ha wheitu o te mau o lungange, mo whakaongongo ai pe ki whamatala e tōku atu mei he kau maumawhai. Kai ke hoku kai whatamak whai na tula ko e ni I hono toi tokanga I kina makeheang I he wasolo ki ai pure anga, pehe ki he wawakai matangi o tō ngā, ko hui koe mea koe nei hoko I he aotani ma sanuali, peo toi aange ai ngai kup whikau a ki. Mai a ngonga le tio me televisione tonga, ko osnorita tu I vai. I he ne mai ke wike ko o siko le ko te ai kau taha mo uia mamani, ai toko taha mano no awhia kuna upuke I mamani I he mahaki koe monkeypox, pia malolo mo I toko nima. Koe mahaki fo o koe ni, na I kamata mafola mai I Afrika o Hawaii ki Europe, pea ko eni ko wa umai ki Pilitania, Amerika, Australia, New Zealand mo ngahi whanua I he Pasifiki, ka ako kei hao pe atongani. Arisi tupo mo whakaiki ki tala noa ko ia. Koe mahaki whaoko ni ne kamata mawhola mai I Afrika o Hawaii I Europe pea ko eni ko wa umai ki Pilitania, Amerika, Australia, New Zealand mo ngahi whanua I he Pasifiki, ka ako kei hao pe atongani. Nei whahai whalaite o wike ko o si e tarekita senyale o I kautaha mo uia mamani to ke tā Tedros Adhanom Ghebreyesus ai tokanga whawawave whamamanahi ki te unga mo ilelea kakai. Nei pehe tarekita mo ui to ke tā seale a kau ola, ko hilengi eni a hono tālanga I ka venga whamamanahi o te unga o kia ia mahaki monkeypox o au whangatukwai e tarekita senyale o e kautaha mo I koia mamani ke whahoko e whatokanga whawawave koe ni. I ono whahoko e kau mate I ko viti tāhiwa mo I mahaki monkeypox o ko sisi anga e kau mate me I he monkeypox I he COVID. Tu mahino o ki lahi e ne tō ki ha kakai whiwhine o ko tautama pe whitama pe la pe ke whatutama ke whana. Ai o ko mahu inga pito pe ke whai e tokanga makehe ki monkeypox. Kono fō tō ngā whoki o monkeypox ko tui ko osmea I pe e tonga nia huhunu. Aia koe mimihange koe huhunu. Ka e lawa pe ke ase ki fo I moho ia ko ia I he loto ngutu, ufanga whakatapu, pe koe konga ki lalo o kakai, ai konga ku kai ke haa mai ki toa.
Ai ko ngahi area e la pe ke wesia ngahi plista ko ni yang mahu inga pito mahu fe me mahu inga te ke fatonga ka kai ko e ngawe ko ni tau fai ke covid ta hi wa hange ko e tau hi wa mama o ko e no fo ma ui api he taim puke ko e fano ko e tui e mas ko e ngahi ngawe ko e aia e kei aonga lahi au pito pe ia ki he kapai whawhange ko hao hataha mo monkeypox ki tongani. Ko si whatu ai e potungai mo ui ha timi ngāwe ma kehe whaloto whanua, ke nā otokangai kina ai ngahi ngāwe ke monkeypox ai ak me ta tau pe eni me COVID tahi wā. Tēnau ngāwe whakatahai me kautaha mo ui a mamani ke ngai whaunga ke whapapau i o ko mahino i he kau ngāwe e potungai mo ui a monkeypox i hono ngahi ulunganga mo wha i ronga tau te whito en ke kau ngāwe i tawhaaki o ni fo whale wha ele mo whale tā tala. O gutoi ngawe whatafoki ai potungai mo ui me o whisia kautaha mo ui a mamani i suwa whisi kia whaunga e whawholawa toi me tongani hangahi sivi o hani ihi tenau mao e ngai whailonga e monkeypox ke whapapau i tu unga koiak nau i ai pe koi puke i ha maha kini pe koi puke pe ia i ha maha ki kehe. Ka pai whawhengi ko hataha wholau mai me mūri asi hange nai ha huhunu i ha konga hono sino o mahu inga o pito ke whai ha whetutaki. Ulua ki pe, ton ke no whamau i toko taha ko ia, hange pe ko home isolation ko na tau whai he CV positive COVID taha iwa. Ua, ton ke whakahi ehe toi ngā whamiri me ai pe hano ki iloke taha no whamau ai, kai whai e whetutaki mai ke toko whai tokoni atu ia, kotu ngai mo ui, hano whai hano sioki ai na ki mea ke pe ia. He ko, o mahu inga o pito ke o e whai no stigmatize pe hono tau pehe ko to taha ko ia nei taha nei ai ha whainga label ke to taha ko ia he whema ia ke whakamatala mai he to taha ko ia ai whainga puke o ku ai ke o mai ki wharimagini ke whai no sio whale he blau pe fokia ke hoko pe ia ha family pe ha taha ko ha taha ia nei puke ai muri pe ai ha ki kaure kai ana nau wa pena to na wa pio puke ai o hau ki tongani ko anga pe ai whakatoka ngā tu ke tonga i lelei pe kakai ai mahu inga ko ia ke tau tokanga pe ke monkeypox. Nei toi pehe tari ki tamo ui e ku kau whoki a tongani ngai whanua koe ku ui e kautaha mo ui a mamani ko ngai whanua i he kulupu uluaki ko hi ko hiri eni ahoi wataha mo te kia ki pe ke le koti ha kau puke he monkeypox aia e sisi pe whainga maali e ke humai ai kia tau kau a whanua ai maha kini. O ku te ekipe ke a oi monkeypox ke ono whahakoi koe maha ki whamamanahi kau kange pe eni ha tarateu ki he whanonga atu mo i maha kini. Ka kehe o ko keiho hokoat pe ai ngawe ko ia whaangawe ki to a mai ngahi kau taha media pe ke kakai oi whanua i ngahi kolo ke whamala ala ke toi mahi noangi ai maha ki koe ni mo tuku atu ai ngahi whamatala totono. Ma ai ngongo ai radio mo i televisione tonga ko au Alexi Tupou. Na uni komisiona polisi Shane McLennan ke toi tāpuni whakataimi mai pilisone i aptanga polisi i nuku. Ko hono whapapau i eni me he pule polisi aptanga nuku alofa Filipe Fifita ki hongonga le te o tonga i he whiawhi ane whiawhi. Ko e hiri ene ano tāpuni whakataimi e pilisone i aptanga polisi i mua, hiria ai mole ai mo ui eua i he pilisone me i he tauna kita. Nā ane pehe koe mga tuunga uni ke tāpuni whakataimi e ngo pilisone koe ni, i he whaamu ke toi whai hangawe ki hono wakai i e tuunga malu e pilisone, pehe ke uni ngawe ki hono tau hi taha i he malmalu e kau polisi. I he ene pehe lewa ka toi puke e he kau polisi ha taha ma maulau i tonga tapuni, ko pau ke awe kotoa pe ki nau tolo tau hi e pilisone i he aptanga polisi nukalo wha. I he lolo tonga niu ke hoka tupe ai ngai whato tolo ai potu ngai polisi ki he kawengani. E toi whainga mariangi e tuunga mo uilelei mo tau ki hono tau hi ngai whaito o ki he mo ui i tongani, i hono langa o hawhale tuku anga koloa mo tau hi whaito o, ai potu ngai mo ui hiria ai ofi he tau i onongo fulu, a hono ngawe aki o i whale tau hi whaito o lolotonga. Ne tanu po wai he pongpongi e ahoni he talawhika o lahi o Nuusila, His Excellency Matthew Howell a hono whakawa e hono langa fo'ou o hawhale tuku anga koloa mo tau hi whaito o ai potu ngai mo ui. Koe whare tuku anga whaito o fo'ou koe niuk tu uia i veitongo i hala fōlewa o whiatu ki he mala i soka loto tonga. Ko hono tan pou ini he talawhika o lahi a Nuusila ki tonga ni, His Excellency Matthew Howell
ai whale tuku anga whaito o fo'ou ai potunga e mo ui. Ne mātu unga ai whakaukau ki honolanga, me i he kole ni whahoko he wā atalawai e potunga e mo ui, o whawhauhi toke taha pure toke taha ana akau ola, ke hike fie mao ha whetu o te lele yange, me i he whale tauhi anga whaito o lolotonga. I kai koia pēka ko ha whale o te lahi ange, ke ni malawa o tau he ngai whaito o whawhale mahake e potunga e mo ui, ke hike alu ke toi lahi ange e fie mao whawhaito o he lolotongani, mga tounga me he toi lahi ange ngahi alanga mahaki i he kuongani o whakahoa ki he kohiri. I he mea e minista mo ui toke taha sa e piukala he polo kalamani na ni pihe, o whafuafua koe whale tahui anga whaito o lolotonga, ni langa ia he tau tahi wa onongo fulu tupu, pe toi ki mua iai, pe ko taimi ke whafu ou. I hene pehe ni tupai e puli anga Nusila ki nau whahoko e ngā weni whafou he polo kalama tokoni anga maheni, ki hono whakaivia e mo uilelei ho tau whonua, o me ai e talawhikau lahi e Nusila, His Excellency Matthew Howell, koe whare fo ou e langai he tuunga whakaono pōni whamui taha e tau hi koloa whaito o, pea e ikai ki ngata pe hono tau hi e whaito o ke tolonga ki ngai whi mau e kaha o, ka ke toi aonga ke whi mau whakaaho ai kakai e whonua. Ko e whaleni e he mita e wahiwa hono loloa, ka e mita e wanoa poini whani manoa hono maukupu, ai ene pihea e tale kita leo leo e wa alanga e pule anga, halatoa tauwha, e kamata i pēr langa he monite wike kaha o, ke toka kato ki maasi, o e tau fo ou. Ko e ngawe ki hono langa e whaleni whahoko ia e he kautaha langa ai KMN Lomu, o fe unga mo hono mahu inga whapaanga mo i paanga e taha te smalihiwa miliona o whakapaanga kakato he puli anga Nusila. Kai kia he kaitan pōu e whaleni ne lotu ia whiwhikau e Siliana o veitongo sione mone pe a me ai me minista ki muli whikita moiloa uto i ka mano. Ko e ik minista lao Samuel Waipulu pe he ke minista ki he potu ngāui ki ngahi ngāui la lahi e puli anga 17 i tō mo oa moini ihi ke he pē. Ko e kakata pia e ongo ki he whiawhini mo whakaamu ni au lelei atu ki he loto whare o i tonga kotoa pe i he howani ka ki mua pia tau māwai, tau toi wakai pe heni ki he ngahe tala noa la lahi o i aho. Whakahua atu i aho ni he whamau angatangi, e he kawhafonga lao e ni i he kawhafonga whalea lea ni whakalaya i he whamau angahe kon ki mua e tau ni, e nau ngahe whamatala me mātu unga ki he uhinga e nau tangi. Le ko te he waa sioloke e pule anga, ai ngā he mau mo i wesia, me he wahe whanua wawau hili a Honolulu i e mofuike ane pō. Pea tanu pōu e he talawhikau lahi anu sila, ai whale tuku anga whaito ofu o e potu ngai mo ui. Whamanatu atu ki hao ngongo pe whai kiki o uno ngongo tatau, whitu taki mai ke whika i telefoni wa tolu ni mini maonu, ka kua vai whanatu pola me whai kiki o ngongo ki hawani maloha mo mea mai, ka mo mea.